Gradska proza. Cijenjeni slušatelji, u večerašnjoj emisiji objavljujemo odabrane kratke priče suvremene hrvatske pjesnikinje, prozne spisateljice i autorice antologija Ane Horvat. Ana Horvat, pseudonim Jasne Palčec, rođena je u proljeće 1943. u Zagrebu, gdje se i školovala, diplomirala je pravo. Radni je vijek provela kao pravnica u INI pišući usput poeziju. 10 je godina plesala klasični balet kao perspektivna učenica karizmatične prima balerine Ane Roje. Bavila se novinarstvom, završivši novinarsku školu Vjesnika u Vjesniku. Plesala folklorne plesove u Ladu, osnovala i vodila privatno savjetovalište za žene Eva. Osnovala i vodi drugu priliku, udrugu za zaštitu napuštenih životinja koja se više od desetljeća bavila spašavanjem od usmrćenja napuštenih pasa iz zagrebačkog šinteraja, Živodernice, kao i plemenitom aktivnošću popravljanja normativne zaštite životinja. Dugogodišnja je članica Društva hrvatskih književnika. Sa svojim psima i mačkama i divljim životinjama živi u parku prirode Medvednica pokraj Zagreba, sadeći stabla. Ana Horvat objavila je u Zagrebu 15 pjesničkih zbirki, od toga 2 slikovnice za djecu, roman, zbirku priča, te sastavila 3 zapažene antologije. Kratke priče Ane Horvat interpretirat će Dunja Sepčić. Bedinerica. Moja me dugogodišnja bedinerica napustila. Iako sam se godinama trudila oko nje na način da se ne osjeća manje vrijednom jer nije školovana, davala joj kojekakve besplatne pravne savjete, čak sam je i nasmijavala, zabavljala dok je radila po kući, kao i trudila se skuhati joj dobar ručak i, naravno, uredno je plaćala 40 kuna po satu pospremanja. Kad sam je posljednji puta nazvala radi dogovora kada će doći k meni, rekla mi je da više neće dolaziti jer joj se mama razboljela. Nisam joj povjerovala, budući da je k meni dolazila 2 puta mjesečno, što nije moglo biti prepreka za njegovanje bolesne majke. Čini se da sam trebala pristati, a nisam, na indirektno istaknutu novu višu cijenu njezinog rada. Spomenjala mi je 2 puta, onako, kao usput. Čula sam da mnoge spremačice sada računaju 50 kuna po satu. Meni bi bilo logičnije da su snizile cijenu sad kad smo u recesiji. Mnogo je otpuštenih i zasigurno je sada velika konkurencija žena koje bi rado radile bilo što da prežive. Odgovorila sam joj uvjerena da nije vrijeme za podizanje cijena radi spremačica. Kada me je otkačila, bila sam iznenađena. Ipak, ponudila mi je kao zamjenicu sestričnu Ivančicu iz maloga sela u Hrvatskom Zagorju, koja je sada podstanarka kod nje u Zagrebu. Dobro, neka onda sutra dođe ta vaša Ivančica u 8 sati. Objasnite joj kako se dođe do mene. I došla je Ivančica pospremati, u bijelim balerinkama, a bilo je kišno vrijeme i blato, s jarko crvenim nalakiranim noktima i loše pofarbanom žutom frizurom na crvenkaste pramenove. Imala je nekakvu zakopčanu fizionomiju, lice bez ikakvog izražaja, a boja na njezinoj kosi bila je isprana i s tamnim izrastom. Malčice je bazila na rakiju. Imala je oko 30 godina. Smetalo me samo to što je izjutra emitirala alkoholne pare, no dobronamjerno sam si objasnila da valjda spada među one ljude koji si za otvaranje apetita prije doručka popiju čašicu žestice. Osjećala sam se nelagodno dok je trčkarala prizemljem. Teško podnosim nove nepoznate ljude po kući, no glumljeno srdačno sam se smiješila dok smo u pauzi pile kavu. Dobro je radila. Bila je brza ta Ivančica.
Verala se po lojtrama kao divokoza, perući prozore i vješajući još mokre oprane zavjese. Podove od pločica je izribala bez zabušavanja, i tako dalje, i tako dalje. Nije tražila ništa oštroga za popiti. Bila je zadovoljna sa sokovima. Sjeli smo ručati kad mi je uz juhu priznala: morala sam otići proći sela jer više nis mogla izdržati. Što to? Upitala sam je, reda radi. Ono kaj su mi govorili susedi. Nis se udala pa me nije imal ko zaštitit. A što su vam govorili? Da jabuka ne pada daleć od stabla. Pa nije to tako strašno, tješila sam je. Da, vama nije, ali mene su popregledali i svašta mi još gorega govorili, zato jer su me mrzili, jer ih je mene bilo strah, rekla je glasno srčući juhu. A zašto su vas se bojali, Ivančice? Zato jer sam kćerka mame ubojice. Mame koja je sjekirom zatukla svog muža, mog tatu, dok je nepokretno sedila u invalidskim kolicima. Ispucala je taj tekst naglo, bez zastajkivanja, a lice joj je bilo bezizražajno. I nadalje je srkala juhu gledajući u svoje oljuštene, dopola crvene nalakirane nokte. Kuhinja je vsa bila krvava i zidovi su bili do gora pošpricani. Na to nisam znala što bih joj kazala. Baš me je zaskočila. Naježila sam se. Što ono narod kaže, krv mi se zaledila u žilama i sasvim sam na neko vrijeme zanijemila. Kad sam malo došla k sebi, pomislila sam kako moram maknuti, dok bedinerica ne vidi onu sjekiru koju zlu provalniku ne trebalo, držim u spavačoj sobi ispod kreveta, pokraj uzglavlja. Tak vam je to, reče ona, nakon meni se činilo duge stanke. I sada moram, radi selskih zlih jezikov, u Zagrebu hrmbat po kućama. A gdje vam je mama? Napokon sam progovorila. U zatvoru. Retko kad je posetim, ali ipak odem. Zlečili su je. Sad više ne cuga. Ne znam kaj bi joj rekla kad je vidim, uopće ne mrem v nju gledati. Tatu sam imela jako rad. Nastavile smo pospremati nakon ručka koji mi je prisjeo. Bila sam i nadalje kontrolirano zgrožena i ustrašena, a Ivančica se pravila kao da se ništa nije dogodilo, kao da mi ništa nije priznala. Kad sam joj navečer plaćala, odlanulo mi je što odlazi. Rekla mi je da može doći k meni još jedanput, ali samo ovaj tjedan jer sljedeći ide u Njemačku brati šparoge i ne zna kako će dugo ostati. Fali mi još novcih za autobusnu kartu do Njemačke, dodala je. Ak me sada više ne trebate, bum vam se javila kad dojdem nazaj. Meni više nije za živjeti na selu. A u Njemačku moram iti da si zašparam novce za vreme dok ne uhodam posel spremačice u više zagrebačkih kuća. Pitajte svoje prijateljice trebaju li žensku za pomaganje po kući. Taman posla, pomislila sam. Pa da je njima sve to o mami u zatvoru, pokojnom tateku invalidu i sjekiri, nakon moje tople preporuke, u detalje ispriča uz recimo kavu. Nadam se da mi se više ne bude javila, da će ostati u Njemačkoj, da se neće propiti i pijana koje čime mlatnuti nekoga po glavi. Plašila sam je se. Uzalud sam pokušavala racionalizirati da je ubojica njezina mama alkoholičarka, a ne Ivančica. Možda je mudri narod u pravu kad smatra da jabuka ne pada daleko od stabla. Vraćalo mi se stalno u misli. Ne znam zašto mi je Ivančica nešto tako strašnoga od prve priznala, kao da se htjela bolje predstaviti, čak i pohvaliti, a treba preporuke za posao bedinerice u Zagrebu. Izgleda da nije normalna, a i tko bi to ostao nakon takvog događaja u roditeljskoj kući. Nadalje ne razumijem zašto se meni ljudi tako rado i često otvaraju sa svojim horor pričama. Radi toga što sam književnica i živim na 8 i sama,
što me u njihovim očima čini bespomoćnom i bezopasnom. Ipak Ivančicina prima vista ispovjed, od koje se nisam mogla u vlastitoj kući ni izmaknuti, niti skloniti, spasiti, najstrahotnija je, najkrvavija od svih koje su mi posjetitelji povjerili. Trebali su mi tjedni da se od nje malo distanciram. Čujem nakon 2 godine od kada je otišla u Njemačku da se Ivančica već iste jeseni vratila u Zagreb i da se zaposlila kao njegovateljica kod jednog gospodina inženjera, udovca koji živi sam i sasvim je nepokretan. Ivančica kod njega stanuje i osim što ga njeguje, obavlja mu i sve druge kućne i ostale poslove. Kad sam to čula, protrnula sam i drhturim dok ovo pišem. Već odavno se plašim svoje vidovitosti. Završit ću s pjesmom koju sam napisala početkom 80-ih, neke druge riječi 1988. Žene ubojice. Iz statističkih podataka. Žene ubijaju rjeđe, po pravilu najbliže, kod kuće, često u kuhinji. Više na selu, domaćice, neškolovane i siromašne. Ubijaju muža, ljubavnika ili dijete. Onako kako mogu, na spavanju, s leđa, iznenada. Oružjem kojim znaju, sjekirom i nožem. Žene ubijaju jedanput, iz očaja. Jer moraju, bez obzira na kaznu i posljedice, podređene, one kojima su posvećene. Ubijaju prirodno, nevoljene, one koje ne vole. Čudnovata Štefa. Ona je bila gmaz pomračenog uma. Pojavila se dan, dva nakon što su se krovopokrivači prestali šepiriti po mojem dvorištu, piliti letve i gromoglasno krojiti zelene ploče mojega novog limenog kućnog krova. Nakon njih je zavladala blažena tišina. Mogla se rezati škaricama od manikircega. Čak sam i počela nešto meraklijski piskarati i čitati, kad, evo ti nje. Bila je još mlada, zmija djevojka, u ranom pubertetu, što se vidjelo po njezinoj dužini i krhkosti tijela. Svjetlo smeđa je koža imala jedva vidljive nježne ljuskice, koje su djelovale kao uzorak na muslinu. Nikako nije bila pogodna za cipele ili torbicu. Kad bi joj pridodali sve sestre i braću iz istoga legla, od njihovih bi se koža mogao sastaviti tek manji veo. Neće, pobogu, cijela zmijska obitelj dolaziti k meni na moj stepenasti solari. Nisu došli. Čini se da je moju zmijsku posjetiteljicu mama napustila radi toga što je bila od rođenja mentalno rastrojena, pa s njom ni rođena mati nije mogla na zelenu granu. Ne znam zašto sam joj dala pežorativno ime Štefa. Izgledala je mnogo elegantnije, mudrije i hrabrije nego što takvo ime sugerira. Ne mogu si pomoći, možda stoga da umanjim vlastiti strahić, nazvala sam je Šteficom. Tada nisam znala, niti mogla znati, koliko dugo ću joj se njime obraćati, do kada će mi ostati na trećoj štengi odozgo ispred kuće i tako blokirati ležernu cirkulaciju kućnog ulaženja i izlaženja. Plašim se da je na kraju uvijek njezina runda, to jest kad god se poveselim da je otišla i počnem veselo skakutati po stepeništu, ispostavi se da se radilo tek o jednom od njezinih kratkotrajnih štefastih manevara. Ima me, nema me. Ima. Okice su je bile glancasto ugljeno crne i bile vrlo talentirana za glumu.
Kad je prvi puta, početkom lipnja 2014. ugledah na stepenici ispred kućnih ulaznih vrata, sunčala se i čim sam se približila, pravila se da je suha grana. No skužila sam ja to i pošpricala je s malo vode iz kante za zalijevanje cvijeća. Bila sam sigurna da će se uplašiti i panično odmigoljiti za svagda. Vraga! Pravila se onako mokra, usred lokvice kišnice, da je mrtva. Morala sam prekoračiti preko nje, pazeći da je ne nagazim, jer su moje ulazne stepenice vrlo uske. Od početka je bila tvrdoglava i neustrašiva, praveći se blesavom za sve moje pokušaje da je otjeram. Bila je inteligentna, ali šašava zmijica. 100% za psihijatriju. Otvirala mi je divne, dekorativne, napirlitane daždevnjake, koji su se svake godine u proljeće pojavljivali ispred mojeg ulaza. Otkada se Štefa instalirala ispred kuće, nijednoga nije više bilo. Nešto im je gadnoga rekla. Psi nisu dirali Štefu. Nijedanput nisu zarežali ili zalajali na nju, samo su razgledavali na udaljenosti nešto veće od metra. I ona, nepomična, njih. Takvo se druženje uhodalo na obostranu radost. Svih mojih 5 pasa pokazivali su prema toj uzurpatorskoj balavici nečuvenu toleranciju, gotovo poštovanje. Na miševe i ptice su lajali i ganjali ih, ali Štefi samo što nisu ljubili ruku. Bili su ili prezadivljeni ili hipnotizirani. Dobro, u pravu ste, zmiji se u znak poštovanja ne može ljubiti ruka jer nema ruke, ali njihovo ljubazno ponašanje prema bizarnoj Štefi, sve 5, bilo je vrlo, vrlo začuđujuće. Rekoh si, psi je ne budu potirali, morat ću sama. Mačke će je, ako ih pustim iz stražnjeg dvorišta, napasti čoporativno i mrcvariti kao što čine s gušterima i na kraju ubiti, što ne bih željela. Kao da je to samo tako, otjerati Štefu. Ona se ponašala kao domaća životinja, umišljala je da je zmaj čuvar mojeg kućnog ognjišta. Predvečer, kad se stepenište počelo hladiti, gledala me je prijekorno, kao da se ljuti, jer uzalud čeka večerima da joj lijevo od njezine omiljene 3. štenge od nekoliko većih autohtonih zelenkastih kamenčuga izgradim špilju za noćno riganje vatre i ostavljam joj nagradno pred njezinim ulazom hranu kao žrtvu. Poneku poljsku voluharičicu da ne mora štrapacirati do njihovih rupa ispod balkona. Velim vam da je bila munjena. Odlazila bi ona nakratko preko ograde, bolje rečeno kroz oka mrežaste žičane ograde, nekamo izvan dvorišta u smjeru šume, pretpostavljam u lov, no uvijek se vraćala. Eto ti nje izjutra, blažene, jednako lude, na osunčanim pločicama njezine štenge u pozi za sunčanje. Pomišljala sam katkad da je Štefa biblijska zmija, a ja neka čučerijanska gerijatrijska Eva, koju je Bog poslao da me na nešto važno nagovori. Ali što? Jabuka u čučeriju ima u izobilju, ali adekvatnih Adama mojih godina, jok. Ja, blesava, stara Eva, nikako ne uspijevam dokučiti o čemu je riječ Božja. Iako bih nakon 2 tjedna na gotovo svako Štefino nagovaranje brzo pristala, samo da odgmiže. Već sam bila smlavljena od vratolomnog preskakivanja, igrice u kojoj Štefa uvijek pobjeđuje. Kako god se završilo, ona je čuvala moju kuću upornije i bolje od pasa. Radi nje sam ostala i bez vodoinstalatera Iveka i električara Miše, bez poznanika koji bi izjutra navraćali na kavicu i bez mnogih starih prijatelja. Svi se ljudi, čini se, boje zmija. Uzalud sam im pokušavala rastumačiti da je Štefa nestašna curica i da nije otrovnica. Samo eto, malo trknuta.
Nitko više nije htio prekoračivati kako bi ušao u moju gostinsku sobu i popio sa mnom, koje li satisfakcije, šalicu Neskafea. Govorili su mi da će opet navratiti kada otjeram zmijetinu s kućnog praga. Tim riječima. Lako je reći. Štefa se sve više obezobrazivala. Kad bi je pogurala s metlom, u nadi da će barem nakratko otići, samo se promeškoljila i tvrdoglavo ostala na istome mjestu. Čak se više nije pravila kao da je mrtva ili da je suha grana. Nije joj se dalo. Bez popriličnog dijela posjetitelja isprva sam ostala radi pasa kojih sam imala u prevelikoj količini. To su mahom bili ljudi koji nisu voljeli pse. Gadili su im se ili su ih se plašili jer ih je u djetinjstvu ugrizlo neko pseto. Njih sam nekako prebolila uzdajući se u Aristotelovu maksimu tko me voli, voli mojega psa. Sa zmijicom ta Aristotelova izreka nekako nije funkcionirala. Nisam imala nikakav filozofski oslonac za utjehu što sam zbog Štefe sve osamljenija. Zbog njezine manično umiljate, ljubavno koristoljubive okupacije mojega stubišta. Pokušala sam otjerati Štefu lupajući kuhačom po velikoj rangli. To sam činila vrlo snažno, sve dok me ruka nije zabolila. Najprije u laktu, a potom i iz ramena, ali ona nije trzala. Gledala je nepomična u mene suznim okicama, kao gospa od 7 žalosti, ali ni makac. Jesu li zmije gluhe? Moram potražiti na internetu takav podatak. Makar što ja znam, je li to kaj su napisali na internetu točno? Kaj sve tamo i tko sve ne napiše od koje štarija iz čiste dokolice? Posudit ću ili kupiti neku znanstvenu knjigu o zmijama. Možda negdje nešto korisno ga piše o psihologiji zmija. Sjećam se iz škole da zmije imaju izvrstan njuh na koji se pretežno oslanjaju. Izgleda mi da Štefi neodoljivo opojno mirišem. No, svejedno, čuje li Štefa moje bjesomučno lupanje po rangli ili ne? Ako i čuje, mojoj miris očito daje pretežući osjećaj spokoja u milini tople keramičke leželjke. Ajme meni. Da se počnem 3-4 puta dnevno tuširati i zaljevati nekim smrdljivim parfemom. Odmiče ljeto. Štefa se zdebljala i narasla. Koža joj je postala tamnije smeđa i čvršća, nekako hrapava, kao rukom tkano laneno platno s mat s jajećom glazurom. Sjetila sam se da sam davno ljetovala negdje u srednjoj Dalmaciji u jednoj starinskoj kući, koja je u rupi s vanjske strane zida na sunčanoj strani imala udomaćenu zmiju koja je tamanila miševe i kukce u i oko kuće. Navodno je jedna njezina prijateljica bila korisna u gustjerni. Hranila se onim što je u rezervoaru upadalo ili u njemu izrastalo iz zametaka u skupljenoj kišnici i tako vodu održavala čistom. Dalmoši su te zmije zvali čuvar kuće ili tako nekako i s njima su se ljubazno ophodili, što inače i nažalost u mentalitetu dalmatinskog seoskog življa u odnosu na beštije nije slučaj. Uskoro će zahladniti i stepenica će postati neprikladna za podizanje Štefine tjelesne temperature, odnosno za njezin dnevni boravak. Oštra zima će se brzo primaknuti, a ona će tražiti topliji smještaj za prezimljavanje. Neće joj valjda pasti na pamet. Hoće. Znam ja već njezin iščašeni način razmišljanja. Što je previše, draga, previše je. Sa zmijom ipak u krevetu ne budem spavala. Nisam to činila ni s ljubavnicima, osim 10 puta iz tehničkih razloga onda kada sam bila abnormalno zaljubljena. Morat ću se radi Štefe zimu s nekamo preseliti kako bi bezobrazna, luda Štefa komotno carovala u mojem šlafcimeru, u mojoj cijeloj kućici pored šume iz koje se k meni proljetos, gonjena olfaktornim ludilom i uzburkanim hormonima mlade životinje, dovukla. Je da, zmije su navodno divlje životinje.
Štefa je nekakva zmija koja se službeno zove šara poljarica. Moš mislit, Štefa divlji gmaz. Pitomija je od ovčice, a do šaranja i polja, po čemu joj je familija dobila naziv, uopće joj nije. Ona voli moje štenge. Kako su dani postajali kraći, padala su mi dugonoćno na pamet razna rješenja konflikta sa Šteficom, sve u korist mojega opstanka, to jest ostanka u kući. Ne budem pod stare dane počela ubijati životinje, pogotovo ne one koje su tako čudesne. Obožavaju moj prirodni vonj i pripadaju u sve manji krug bića koja me bezuvjetno vole. Mogu, eventualno, ako se radi o taštini. Možda je malograđanka. Ako se čudnovatoj Štefi ne sviđa dano joj neglamurozno ime, promijeniti isto i nazvati je primjerice Stefani ili Kunigunda. Vrijedi pokušati, makar sumnjam u, po mene, pozitivan rezultat tog prekrštavanja. Ona se miomirisno zalijepila za moj prag, sklupčano zauzela bezbrižno ljubavni položaj kućnog ljubimca. Hoće živjeti u blizini mojega staroga srca. Kako li točno ide? Kakva joj je poruka ona narodna poslovica o grijanju zmije u njedrima? Zaboravila sam. Stefani, dušo, pogledaj u nebo. Vidiš li nekoliko gladnih škanjaca kako kruže? Golemi su. 1,5 metar im je raspon krila. Našoj susjedi Mici jučer odnesoše 2 debele koke nesilice iz dvorišta. Stepenice na kojima ležiš su boje pijeska i na njima si sve tamnije smeđa, dobro vidljiva. Ne bi li ipak, draga Kunigundo, potražila zaklon podno nekog krošnjatog stabla u šumi i grijala se na zelenom šumskom proplanku? Slušaš li me, Štefa? Čuješ li me uopće? Ova simbioza sa mnom sasvim je neprirodna. Sljedeće godine Štefa je nestala ili samo postala nevidljiva. Ne znam gdje je prezimila. Čini se da se uvrijedila na mene. Pravila sam se pred samom sobom da mi je svejedno, da mi je zapravo odlanulo. U kasno proljeće ugledala sam kroz prozor kako vjetar po dvorištu vitla suhu, bezbojnu zmijsku košuljicu. Možda je to njezina odbačena haljina, pomislila sam. Srce mi je radosno zalupalo. Možda će se opet doći sunčati na stepenište u novoj opravici. Večerašnju hrvatsku prozu, poštovani slušatelji, posvetili smo odabranim kratkim pričama Ane Horvat. Tekstove priča interpretirala je Dunja Sepčić, spikerica Teara Pajić, tonska realizacija Valentina Tomičić. Urednik hrvatske proze Boris B. Hrovat sa zadovoljstvom vas podsjeća da je u tijeku 25. sezona naše emisije, što znači da smo već 1/4 stoljeća zajedno.